Dobrodošli na Srbionik, srpsko svetlo u mraku našeg kolektivnog postojanja i put srbovanja. Ja sam Dušan i u ovoj emisiji ću biti politički nekorektan. Vi svakako klikujte ukoliko vam se dopada emisija. Danas ćemo da diskutujemo o poreklu reči Evropa. Etimologija ove reči je za nas posebno zanimljiva, jer svoje ishodište nalazi u srpskom jeziku. Krenimo od grčkog jezika i zvanične priče. Ova reč je kao i mnoge druge pod velom etimološke tajne. Etimološka analiza se svodi na nagađanja i neke jezički mutne hipoteze, od kojih je najistaknutija ona vezana za složenicu sastavljenu od grčkih reči evris i ops, u prevodu veliko lice ili pak velike oči. Stoga su tu kao potporni stubovi po već pomenutom obrascu zapadne škole mitske sugestije poput priče o Evropi, prelepoj princezi, ćerci Fenika i Telefase u koju se zaljubio Zevs. Ovaj deo naravno nije direktno jezičko objašnjenje, već propratni podatak koji se nadograđuje na klimave jezikoslovne temelje, poput oslikanog zida od kartona, i njegova svrha je dopunjavanje praznog prostora. Jedan od velikih predstavnika zapadnog naučnog narativa, koji se odomaćio i u nas, etimolog Robert Bekes, tvrdi da ovaj pojam nije semitskog porekla, kao i da je predindoevropski, dakle, da ne može da bude grčki. Sa druge strane, isti jezikoslovac nalazi istorijski izvorne toponime koji sadrže reč Evropa na teritoriji Makedonije, u geografskom smislu te reči, ne političkom, dakle, ne sadašnje Severne Makedonije. Ne treba mnogo truda da bi pokazali da na ovoj teritoriji Grci nisu živeli, bar ne većinski do 20. veka. U Moravcu Grka Zorbe pisao sam o etimologiji reči Evropa, koja nalazi svoje ishodište u srpskom jeziku i to u reči sever. A vodeći se radom velikog grčkog jezikoslovca Konstantina Ikonomosa, koji u svojim objašnjenjima nije koristio mitologiju, a nisam ni ja. U grčkom se sever kaže voras. I ova reč je srpskog porekla, jer metatezom reči sever dobijamo reč veres, a varijacijom samoglasnika današnji izgled grčke reči voras. Ikonomos piše o ulasku ove naše reči u grčki jezik sledećom promenom: severos, everos, evros. Pa tako dolazimo do osnove za današnju srpsku reč Evropa, odnosno ekvivalentnu grčku reč Evropi. Ovde zapažamo vrlo interesantne stvari, a kako sam naveo u pomenutom rečniku. To zapaža i sam Ikonomos, dovodeći u vezu reči saveros, severos sa rečima savros, servos, gde je savros pripadnik tračkog naroda i, kako kaže Ikonomos, upravo označava severnog čoveka, a njemu ravan servos označava naravno Srbina. Kao što vidimo, Ikonomos ovde povlači jezičke znakove jednakosti, iz kojih direktno proizilazi sledeće. Prvo, da su Srbi i Tračani jedno te isto. Drugo, da je samim tim srpski i trački jezik, te da je srpski jezik u vremenskom smislu itekako mogao biti osnova na kojoj se formirao današnji grčki. Treće, da su Srbi za Grke bili severni narod, što i dan danas jesu. Pa i to potvrđuje prethodnu jednakost između Srba, na grčkom serva, i tračkog plemena Savra i njihovu sazvučnost sa reči sever. Po svemu sudeći, Evropa, ili bolje rečeno Severopa, je zapravo naziv za severni kontinent i dolazi iz srpskog jezika, pri čemu nam se taj naziv vraća u helenizovanoj formi, što je, kako ćemo videti, slučaj sa velikim brojem međunarodnih pojmova koji su zvanično grčki. Na kraju svog etimološkog rečnika obrađujem isključivo ovakve pojmove iz oblasti medicine. Svakako, ako uzmemo u obzir da su naši preci živeli kako na teritoriji Evrope, tako i Male Azije i Afrike, kako su, na primer, indirektno sugerisali najviši zvaničnici države Izrael, Rivlin i Netanjahu, onda ovo nije samo pretpostavka,
jer je Evropa definitivno severni kontinent za narod koji pokriva sav ovaj životni prostor. Tu ne govorim samo o Srbima, već i o izvornim Grcima, kojima je kao hamijsko-seminskom narodu Afrika postojbina. Kažem izvornim Grcima jer su današnji Grci mešavina evropskih starosedlaca, to jest naših predaka, i pomenutih došljaka, što se da primetiti kako po jeziku, tako i po varijacijama njihovog fizičkog izgleda, anatomiji i fizionomiji. Narod koji živi na srpskom životnom prostoru skorijeg vremena, dakle upravo na severu današnje Grčke, je visok, krupan i bele puti, poput Srba, dok narod bliže Atici većinski ima severnoafrički izgled i konstituciju. Ukoliko su Grci po zvaničnom naučnom stavu kolevka evropske civilizacije, tada je Evropa po istom kolevka svetske civilizacije, pa samim tim ne treba mnogo znanja kako bismo shvatili važnost jezičkog porekla ovog pojma. Budući da se jezički pojmljiva etimologija ove reči očigledno ne nalazi u grčkom jeziku, onda mu se po svaku cenu pripisuje kako bi se održao pomenuti koncept. U ovoj veštački stvorenoj građi zvanične nauke mitološke komponente čine najčvršće vezivno tkivo, pa je u poređenju sa njim svaka analiza zasnovana na činjenicama i mnogo više nego ozbiljna. Koliko je to i ovaj kratak istraživački prilog, procenite sami. U svakom slučaju, pozdravljam vas do sledećeg srbovanja na Srbioniku. Moravac Grka Zorbe se bavi grčkim jezikom koji je nastao iz srpskog. U ovom, u istorijskom smislu, prvom grčko-srpskom etimološkom rečniku, priložen dobar deo najvažnijih grčkih reči koje su direktno proizišle iz srpskih, što dokazujem postojećim jezičkim činjenicama i analizama najvećih jezikoslovaca iz ove oblasti. I opet, zahvaljujući ishodištu reči srpskog jezika, priručnik Kako razumeti Srbina u sebi rasvetljava misteriju osobina našeg naroda koje se reflektuju na svakog od nas. Iz tog razloga, poimanje ovih osobina je nužno u razumevanju životnog puta svakog Srbina. Obe knjige možete poručiti na dat e-mail. Ostavite adresu i broj telefona i knjige će vam biti prosleđene post ekspresom po naznačenim cenama.